ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu. Kuri mikro muri kumwe na Jeffrey Mutago mubasuhuza, mbahe ikaze mu makuru tugiye kubagezaho muri uyu mwanya. Mu Rwanda impunzi z'abanyekongo zaramukiye mu myigaragambyo yamagana ubwicanyi bukorerwa aho mu bwoko bw'abatutsi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abo ni bamwe mu banyekongo bari muri iyo myigaragambyo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabwiye abaturage bayo kuva muri Haiti vuba na bwangu bishoboka. Abantu batari munsi 170 biciwe mu majyaruguru ya Burkina Faso mu cyumweru gishize. Naho urukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwanzuye ko wahoze ari perezida wa Amerika Donald Trump azaguma ku rutonde rw'abitoza ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato, ntimujye kure. Amakuru tuhere kwavugwa hirya no hino ku isi, duhereye hano muri Amerika. Urukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri wa mbere rwanzuye ko Donald Trump wahoze ari perezida w'iki gihugu hazaguma ku rutonde rw'abitoza ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa 11 muri leta ya Colorado. Fidel Niyongabo. Abacamanza bose uko ari 9 muri sentare ntahinyuzwa y'igihugu bahinduye ingingo sentare ntahinyuzwa ya leta ya Colorado yari yafashe ku itariki 19 y'ukwezi kwa12 mu mwaka urangiye w'2023. Iyo ngingo yari yakuye Donald Trump ku rutonde rw'abanyapolitike bo mu mugambwe w'abarepublika bazohiganwa mu matora yo mu ntango kuri uyu wa kabiri mu mareta atari make atandukanye y'igihugu. Hari nyuma yuko iyo sentare isanze ingingo ya 14 yo mu bwirizwa shingiro ya Amerika itamurekurira gusubira kwitoza mu mabanga y'igihugu. Igice ca gatatu c'ingingo yahinduwe ya 14 yo mu bwirizwa shingiro ry'igihugu ivuga ko atamukozi uwari we wese wa leta ya Amerika yagize uruhara mu mugumuko yemererwa guhiganirwa canke kurangura amabanga yo ku rwego rw'igihugu rwo hejuru. Nyamara sentare ntahinyuzwa y'igihugu mu ngingo yayo yatangaje ko amaleta agize igihugu afise uburenganzira bwo gukumira abantu bari mu mabanga ya leta canke bariko bahiganirwa mu mabanga ku rwego rw'ayo maleta. Nyamara ko atabubasha ayo maleta afise hisunzwe ibwirizwa shingiro bwo gushira mu ngiro igice ca gatatu c'ingingo 14 yahinduwe y'ibwirizwa shingiro ry'igihugu ku vyerekeye amabanga ya leta yo ku rwego rw'igihugu, cane cane amabanga y'umukuru w'igihugu. Abacamanza ba sentare ntahinyuzwa ya Amerika basanze inama nshingamateka ariyo yonyene ishobora gushira mu ngiro ingingo ya 14 yahinduwe y'ibwirizwa nshingiro ry'igihugu ku bijanye n'abajejwe amabanga ya leta ku rwego rw'igihugu hamwe n'abahiganirwa ayo mabanga. Tuve muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tujya muri Nigeria, aho ikigo gishinzwe ibiza kivuga ko cyakarije umutekano habikwa ibiribwa nyuma y'uko abantu amagana basahuye amazu bihunikwamo mu mpera z'icyumweru. Eugene Mukankusi. Ibitangazamakuru bya Nigeria hamwe n'imbuga nkoranyambaga berekanye abantu amagana bigabije iduka ry'ibiribwa ejo ku cyumweru birukankana imifuka y'ibinyampeke, ibindi babitwara ku mapikipiki. Ikigo gishinzwe ibiza ku rwego rw'igihugu cyavuze ko iyo nzu yarimo ibiribwa itari yacyo, ariko ko kigiye gukaza umutekano mu biro no hanze yabyo no ku bubiko bw'ibiribwa mu gihugu hose nk'uburyo bwo guteganya. Kuri uyu wa mbere, Minisitiri wa Leta ushinzwe uturere tuzengurutse umurwa mukuru yemeje ko ubusahuzi bwabaye mu bubiko bw'igihugu abyita urugomo rusumba inzara. Kuva Perezida Bola Ahmed Tinubu agiye ku butegetsi mu mwaka ushize, yakuyeho nkunganire ku bikomoka kuri peteroli. Ibyo byatumye ibiciro byayo bizamuka kandi ubuzima burahenda mu gihe agaciro k'ifaranga ry'igihugu naira kagabanutse ku idolari. Abanyanigeriya benshi byabaye ngombwa ko bagenda basimbuka ifunguro, bahagarika n'ibiribwa bimwe na bimwe nk'inyama, amagi n'amata, mu gihe ibibazo by'ubukungu mu majyaruguru byatumye abakene batangira kurya umuceri wo ku rwego rwo hasi wajya kugaburirwa amafi. Kugira ngo babashe kugaburira abana, abagore bajya mu misozi gucukura udukoko mu butaka nk'uko bigaragazwa na za videwo zishyirwa ku mbuga nkoranyambaga.
tugaruke hano muri leta zunze ubumwe za amerika ho visi perezida w'iki gihugu Kamala Harris yasabye ko umutekano ugaruka mu ntara ya Gaza. Ni bumwe mu busabe bukomeye butanzwe na leta zunze ubumwe za amerika ku byerekeye intambara yo muri aka karere. Fidel Niyongabo ashikiza ijambo mu gisagara ca Selma muri leta ya Alabama, Kamala Harris yavuze ko abanyagihugu bo mu ntara ya Gaza bishwe n'ikigoyi. Agira ati, We have seen reports of families eating leaves or animal feed. twabonye amakuru avuga ko hari imiryango kuri ubu itunzwe no kurya ibyatsi n'amababi, abandi bakarya ibiryo byagenewe amatungo kubera kubura ibiribwa, abagore babyara abana batujuje ibiro, abana bahitanwa n'indwara zituruka ku mirire mibi no kubura amazi mu mubiri. Nk'uko twakomeje kubivuga, abanyepalestina b'inzirakarengane benshi barishwe. Mu minsi mike ishize twiboneye abantu bashonje bishwe ubwo bageragezaga kwakira ibiribwa n'imfashanyo byari bigemuwe n'amakamyo mu ntara ya Gaza. Abo bantu bamishwemo urusasu, benshi bahatakariza ubuzima. After weeks of nearly no aid reaching northern Gaza, and they were met with gunfire and chaos. Ku munsi wa gatandatu urangiye mu gikorwa abasirikare bagwanira mu kirere ba Amerika na Jordania bakoreye hamwe, barakoresheje indege zakoroye imfashanyo z'ibifungurwa by'abanyagihugu mu ntara ya Gaza ku nkengera z'ibahari Mediterane. Umutegetsi akomeye wa leta ya Amerika yatangaje ko ico gikorwa kiri mu bigenewe kongereza imfashanyo mu ntara ya Gaza. Leta ya Amerika imaze igihe ikorana na Misiri na Qatar umugambi wo gushika ku gahengwe k'indwi zitandatu mu ntara ya Gaza kugira abantu mu gwi Hamas wagize imbohe barekugwe, imfashanyo igenewe intara ya Gaza nayo yongerezwe. Fidel Niyongabo. Leta zunze ubumwe za Amerika yabwiye abaturage bayo kuva muri Haiti vuba na bwangu bishoboka nyuma y'urugomo rwabaye mu mpera z'icyumweru. Eugene Mukankusi. Amerika yahamagariye abaturage bayo kuva muri Haiti bagahambira bihuse uko babishoboye nyuma y'uko urugomo rwo muri izi mpera z'icyumweru rufashe intera. Urwo rugomo rwatumye abantu barenga 15,000 bata ingo zabo, kandi abagabo bafite intwaro bakuye abagororwa ibihumbi n'ibihumbi muri gereza iruta izindi mu bunini muri Haiti. Leta zunze ubumwe za Amerika irimo abanyahaiti barenga miliyoni yavuze ko ambasade yayo ishobora gutanga zimwe muri za serivisi kuri uyu wa mbere, mu gihe Canada yavuze ko ishobora kubifunza ambasade yayo. Umushinjacyaha wo mu ntara ya Yatenga yo mu majyaruguru ya Burkina Faso yatangaje ko abantu bagera ku 170 bishwe mu cyumweru gishize. Ali Benjamin Coulibaly yavuze ko igitero cyahitanye abo bantu cyagabwe mu mihana y'iyo ntara. Diane Ninahazwe. Umushikirizamanza avuga ko abagizi ba nabi bagavye ibitero mu bigwati bitatu, ica mbere ni Komsiliga, ica kabiri Noldan, ica gatatu naho Soro. Ivyo bigwati vyose biri mu ntara Tenga iri mu buraruko bwa Burkina Faso. Itangazo ry'umushikirizamanza mukuru w'ico gihugu ntiritomora bagavye ivyo bitero canke ngo rivuge abakekwa kuba babikoze, eka ntirinatomora igituma amakuru y'ivyo bitero bitatu vyagabwe ku igenekerezo rya 25 ukwezi kwa kabiri kuno mwaka agiye kuja habona inyuma y'indwi iheze ivyo bitero bibaye. Iryo tangazo rivuga ko ubutungane bwa Burkina Faso bwituye abanyagihugu kugira ngo burondere amakuru yose ajanye n'ibi bitero. Abarokotse babwiye itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP ko abagore n'abana barenga 200 bari mu baguye muri ivyo bitero. Abajeje umutekano nabo bakemeza ko ibi bitigiri vy'abarenga 170 bitarimwo ivy'abaguye mu kindi gitero cagabwe uwo musi nyene ku musigiti w'abayisilamu uri mu buseruko bwa Burkina Faso, n'ikindi cagabwe ku isengero ry'abakristo uri mu buraruko bw'ico gihugu. Naho ubutegetsi bwa Burkina Faso butaravuga igitigiri c'abaguye mu bitero vyo ku musigiti no ku isengero, umwe mu bajeje amasengero yemeje ko icagabwe ku isengero ry'abakristo cahitanye n'imiburiburi abasivile 15. Amashirahamwe yigenga akemeza ko mu kwezi kwa mbere abagera kuri 439 baguye mu bitero bishusha nk'ivyo biherutse kuba muri Burkina Faso. Mukomeje kumva radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Aya makuru n'ayandi mushobora kuyasanga ku rubuga rwacu rwa interineti kuri weshatu radiyo yacu voa.com. Unadusanga kandi ku mbuga mpuzambaga za YouTube, Instagram na Facebook ndetse na X kuri VOA radiyo yacu. Mu kanya navugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Mu biyaga bigari duhereye mu Burundi, aho abashinzwe umutekano kuri wa mbere bakuye ibisasu bya grenade 4 mu cyumba kirimo ibikoresho by'ikigo gitanga umuriro n'amazi mu Burundi bita Regideso.
aho ni mu isoko rya Ruvumera muri zone Buyenzi mu mujyi wa Bujumbura. Inkuru y'Ijwi ry'Amerika yateguye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi, tugezweho na Thierry Ndayishimiye. Igihe cy'isaha zine z'agatondo niho hamenyekana ko ibisasu ntezwantoke 4 vya grenade vyatogwa mu cumba kirimo ivyuma vya Regideso vyakira n'ibitanga umuyaga nkuba. Amakuru ya Ijwi ry'Amerika yakuye muri ico kibanza c'isoko rya Ruvumera gitumbereye kw'ibarabara rya 21 ryo mu Buyenzi, avuga ko abakozi ba Regideso aribo batanguye kubona ivyo bigwanisho, aho bari baje gukora ivyahungabanye ku murongo utanga umuyaga nkuba muri zone Buyenzi. Amakuru y'ababibonye agira ati ivyo bisasu byari birambitse mu kinogo hejuru y'intsinga zikura umuyaga nkuba ziwurahuye ku isoko ryawo mu kibanza ca Regideso aho ushikira uvuye muri Kongo, bifukishijwe agakarato gatoyi. Rero umukozi wa Regideso kuko hari urutsinga muzizana umuriro byaboneka ko rwagize ikibazo ariko ararondera urwo ari rwo, niho kuja hizo ntsinga zizanana abona agakarato kahari, afukuye niho yaca azibona acabwira abo bari kumwe, nabo rero baca babimenyesha babakurira. Byaboneka ko ivyo bisasu ntezwantoke byari bihamaze umwanya utari muto aho hantu, kuko haba ico gikarato cari kizifutse canke izo grenade zose zari zikirika intumo. Ico kibanza cari gisamariwe n'abantu batari bake, haba ku ruhande rw'abadandaza hamwe n'abanyagihugu bakorera muri ako karere. Abajeje umutekano, intwaro, abayobozi n'abakozi ba Regideso n'abandi bakaba bari muri ico kibanza. Mu bakunzi b'Ijwi ry'Amerika bagerageje kuvugana nabo, nta numwe wemeye kugira ico atangaza. Abasirikare bavuye mu ikambi yo kumuzinda nibo baje gukuraho ivyo bisasu mu gihe c'isaha 6, byose bikaba byahakuwe atana kimwe gituritse. Ico cumba cari gisanzwe cugagwa n'abantu 3 ari nabo babika imfunguzo zaho. Umwe muri abo yari yaje kugururira abo bakozi ba Regideso ngo bakore, yaciye ahagarikwa. Abandi 2 nabo bakaba batari bwafatwe. Abanyagihugu n'abakorera muri ako gace katowemwo ivyo bisasu ntezwantoke baze kuvugira kuri mikro z'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika, gusa baduhaye aya makuru bababonye bavuga ko bamwe bari bafise ubwoba, na cane cane abo mu bibanza vy'idandarizo bihegereye bavuga ko batewe amakenga n'ivyo bisasu byatowe muri ico kibanza kandi cari cugaye. Bavuga ko bashima Imana ko bishoboye gutogwa bitari inkumbi, basaba ko hokogwa amatohoza akwiye kugira ngo hamenyekane uko ivyo bisasu byashoboye gushika muri ico kibanza gisanzwe cugagwa kandi kirimwo n'ibikoresho bya Regideso. Voice of America, Ijwi ry'Amerika, rihuza abantu diaspora. Tuve mu Burundi tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko si muri Kongo, ni mu Rwanda, aho kuri uyu wa mbere impunzi z'abanyekongo ziri mu nkambi zitandukanye mu Rwanda nyine zakoze imyigaragambyo yamagana ubwicanyi bukorerwa abaturage biganjemo ubwoko bw'abatutsi muri Kongo nyine. Umunyamakuru Gloria Tuyishime yageze mu nkambi imwe ya Nkamira iri mu karere ka Rubavu, aratubwira uko byari byifashe. Iyi myigaragambyo yaranzwe n'urugendo ruto rwabaye mu ituze, rwahereye muri iyi nkambi ruragenda rugera ahazwi nko kuri Sako ya Kanzenze. Ni mu birometero 200 uvuye aho inkambi yubatse, hanyuma bahita bagaruka. Haba mu nkambi cyangwa hanze yayo, ahagaragarira amaso yacu nta bashinzwe umutekano na bake bari bahari. Nk'uko Bwanaboneza Claude wari uhagarariye imyigaragambyo ndetse akaba n'umuyobozi w'impunzi yabidutangarije, ntibyasabye ko baba bafite uruhushya ruturutse mu rwego na rumwe, ahubwo bamenyesheje imyigaragambyo yabo ubuyobozi bw'inkambi mu ijoro ryatambutse ndetse banasobanura uko izaba iteye, hanyuma bemererwa kuyikora. Twavuganye kandi n'abayobozi b'inkambi ndetse n'impunzi ubwazo muri iyo nkambi ya Nkamira. Nta muyobozi wo ku rwego rw'akarere cyangwa wa minisiteri ishinzwe impunzi wigeze uhakandagira. Ni impunzi gusa zari zihari. Bamwe mu bayitabiriye bari bafite ibyapa bito n'ibinini, ibyinshi byari byanditse neza mu rurimi rw'icyongereza runoze. Byari bifite amagambo tuyashyize mu kinyarwanda agira ati: twebwe abakongomani twamaganye jenoside irimo gukorwa na guverinoma ya Kongo ikorerwa abatutsi bo muri Kivu ya ruguru, abanyamurenge bo muri Kivu y'epfo n'abahema bo muri Ituri. Andi nawe yari mu cyongereza agira ati: twamaganye ubufasha bwa Malawi muri jenoside y'abatutsi b'abakongomani. Izo nyandiko zashimangiwe n'indirimbo abigaragambyaga bagendaga baririmba. Jenoside ikorwa na leta ya Kongo ikorerwa abatutsi bo muri Kivu, abanyamurenge bo muri Kivu n'abahema bo muri Ituri.
uretse umutambagiro wakozwe n'izi mpunzi habayeho no kugaragaza ibihangano byumvikanisha ko barambiwe ubwicanyi buri kubakorerwa. Umuyobozi w'impunzi mu nkambi y'agateganyo ya Nkamira, Mboneza Claude, ari kuri mikoro y'Ijwi ry'Amerika. Twahavuye hari abantu bacu benshi bishwe, bamwe bacibwa ibikanu, inka ziranyagwa, n'uyu munsi zikinyagwa. Rero byagumye kuba bitura mu mutima, dushaka uburyo twabiteguramo neza, kwa n'uwe ntacyo badukorera ngo baduhe uburenganzira tureke guhora twicwa. Turavuga tuti rero burya reka turirire amahanga, tukaba tubasaba ngo nanone bano bazadufashe kuri uyu munsi. Nicyo gikorwa twateganije uyu munsi, ngo turebe ko hari abatwumva bakatukora ubuvugizi. Abakongomani bavuga ikinyarwanda bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo babwiye kandi Ijwi ry'Amerika ko barambiwe kuba ishyanga nk'abatagira igihugu, nka kimwe mu byatumye bigaragambya kuri uyu munsi. Imyigaragambyo muri make benshi bitewe n'umubabaro bafite kuko ntaho bafite mu Rwanda, bavuga bati dusubiyeyo byaba bizima, tubonye umutekano waho byaba bizima tugasubiraho, kuko hano nangwa natwe dushaje, ariko abana bato barababaye. Munderere Christine ni umugore uri mu kigero cy'imyaka 65, ni umwe mu bagizweho ingaruka n'imirwano ibera muri Kongo. Yabuze abo mu muryango we. Ntabwo natinze kugera hano, nari ndi mu shyamba, niho navuye mu nzu, ubwo ndahunga. Nahunze tariki 7, tariki 11 umuntu aragenda ngo agiye guca imigozi mu murima wanjye, bahita bamurasa. Abo banyatura bamurasa mu maguru, baje kumuhekesha bansanga ikirorerwa, ndamwibonera utyo. Ubwo tariki 9 z'ukwezi kwa 3 bafata umwisenyeneza wanjye w'umuhungu, baramufata yarahungiye ku mushaki, baramufata baramukubita arindi yava mu mwuka arapfa pe. Nyiraneza Emewe yarashwe umusaya, nawe yahungiye mu Rwanda aturutse muri teritwari ya Rucuru. Yewe ikibazo cyane nahuye nacyo nuko narashwe muri iyi ntambara, narasiwe ku mushaki. Warashwe uri guhunga cyangwa warashwe uri iwawe? Narindi wanjye mu rugo. Byagenze gute? Baraje badusanga mu nzu, abo twari kumwe bamwe barapfangiye, wenda komereka. Ni hano kwitama, nitama barashe mu musaya wese bavuga. Kugeza amagingo aya na hano mbeshejweho n'imiti. Iyo bampaye ubufasha birashoboka, ariko ndacyafite n'ibice byamenye byasigayemo ku buryo hangiritse. Na n'ubu ibikomere biracyari byose. Benshi muri bo batatanye n'imiryango yabo, ibibashengura kurusha. Imyigaragambyo muri make benshi bitewe n'umubabaro bafite kuko ntaho bafite mu Rwanda, bavuga bati dusubiyeyo byaba bizima, tubonye umutekano waho byaba bizima tugasubiraho, kuko hano nangwa natwe dushaje, ariko abana bato barababaye. Twagerageje kuvugana na Minisiteri ishinzwe ubutabazi bwihuse minema n'ubuvugizi bwa guverinoma y'u Rwanda, ntibyadukundira. Kugeza mu nkambi ya Nkamira nk'uko bitangazwa na Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi, hari impunzi zirenga 6,000 zatangiye kugera muri iyi nkambi mu kwezi kwa mbere mu mwaka ushize wa 2023. Ku munsi hinjira abari hagati ya 5 na 20 bahunze imirwano ihuje umutwe wa 23 n'igisirikare cya Kongo. Iyi myigaragambyo y'impunzi z'abakongomani yatangiriye kuri uyu wa mbere mu nkambi ya Nkamira no mu nkambi ya Kiziba mu karere ka Karongi. Kuri uyu wa gatatu irakomereza mu nkambi ya Mahama mu karere ka Kirehe na Nyabiheke mu karere ka Gatsibo. Ku munsi wo kuwa 4 izakomereza mu nkambi ya Kigeme mu karere ka Nyamagabe. Kuwa 5 izakomereza mu nkambi ya Mugombwa mu karere ka Gisagara. Abo twavuganye mu nkambi ya Nkamira bavuze ko izasorezwa kuri za ambasade zaba zatoranyijwemo kuwa mbere w'icyumweru gitaha. Mu kwezi kwa 3 k'umwaka wa 2018 impunzi z'abanyekongo zari zicumbikiye mu nkambi ya Kiziba zakoze imyigaragambyo zamagana imibereho yazo, zabonaga ko ihabanye n'uburenganzira bw'impunzi. Icyo gihe ingabo z'igihugu na polisi y'u Rwanda zaje kuyiburizamo. Dukurikije za raporo zakozwe n'ishami rya ONU ryita ku mpunzi, nibura impunzi 20 zarishwe, abandi benshi barahakomerekera, naho abandi bashyikirizwa ubutabera, baraburanishwa, barafungwa. Gloria Tuyishime, Ijwi ry'Amerika, i Rubavu. Tugushimire Gloria Tuyishime, wari mu nkambi ya Nkamira iri mu karere ka Rubavu ku butumire bwa rumwe mu nzego za guverinoma y'u Rwanda, nubwo mu nkuru uvuze ko izo nzego zitari zihari. Twisegura kandi ku burebure bw'urugendo rwakozwe, ntabwo ari ibirometero 200, ni metero 200. Mukomeje kumva radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Noneho tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho mu mujyi wa Goma hari inkambi nshya ya Kashaka-Shabindu y'abavanywe mu byabo n'intambara barenga 17,000 bavuye muri teritwari ya Masisi. Jimmy Shukran Bakomera yasuye iyo nkambi. Inkambi ya Kashaka-Shabindu ni inkambi nshya ibarizwa mu mujyi wa Goma muri karitsiye ya Mugunga mu burengerazuba bw'umujyi.
ni imwe mu nkambi nini cyane ziri mu mujyi wa Goma kubera umubare mwinshi w'abantu imaze kwakira mu gihe gito gusa. Iyo uhagaze kure y'iyi nkambi ubona ko yubatswe neza kimwe n'izindi nkambi zitandukanye zo mu mujyi wa Goma, ariko iyo wegereye hafi yayo usanga igice kinini cy'iyi nkambi cyubakishijwe ahanini n'amahema ndetse n'imifuko bishaje. Impamvu nuko nta miryango itabara bari mu kaga irahagera. Iyi nkambi yubatswe na leta ibinyujije mu kigo cyayo cyita ku mpunzi CNR. Imbere muri iyi nkambi nta bikorwa ibyo ari byo byose by'ubucuruzi bikorerwamo, gusa usanga abana bamwe bacuruza ibiti byo kubakisha utuzu two mu nkambi bakura muri parike y'Ibirunga nyuma y'urugendo rw'ibirometero bigera kuri 12 bakora bavuye muri iyi nkambi. Abagwiriye muri iyi nkambi ni abaturage bahunze baturutse mu mujyi muto wa Sake, Karuba na Shasha mu teritwari ya Masisi nyuma y'uko imirwano ikaze yongeye kubura hagati y'ingabo za Congo FARDC n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Ubuyobozi bw'iyi nkambi bwabwijwe ry'Amerika ko impunzi zirenga ibihumbi 17 arizo zimaze kwakirwa muri iyi nkambi ya Kashakasha Bindu. Izi mpunzi zatangiye kugera mu mujyi wa Goma ku bwinshi kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka. Niko Bwana Ami Muhima, umuyobozi w'iyi nkambi, yabwijwe ry'Amerika. Ubuzima ntabwo bumeze neza ahangaha muri iyi nkambi kuko abantu bakomeje kwiyongera. Ubu turabarirwa ku bihumbi 17 abantu bose bari muri iyi nkambi, ariko nta bufasha dufite. Ibibazo abantu bahura nabyo mu buzima bwabo bwa buri munsi mu zindi nkambi ahangaha byikubye inshuro 5. Mbese abantu nta cyizere cy'ubuzima dufite kuko leta yatuzanye ahangaha ariko nta kigenda. Amabashe tugira, nta byo kurya, nta mazi, mbese abantu bamerewe nabi. Umubare munini w'abakiriwe muri iyi nkambi ugizwe n'abagore n'abana nabo bahunze bavuye mu bice bitandukanye bya teritwari ya Masisi. Aba nabo bavuga ko barimo guhura n'ibibazo bitandukanye bitewe no kubura ibyo kurya, amahema yo kubamo, ubuvuzi, amazi ndetse n'ibindi bikenerwa mu buzima bwabo bwa buri munsi. Mbega turi kusinda, abana bari kuturiza, tugashaka ibyo twakora tukabibura. Mbega ndanubwo wasubira inyuma yo gushaka ibyo kurya bitewe n'uko umuntu akugaranga isako ukabona mbega haratinyishije cyane, asigaye umuntu akavumira abana bakamuriza. Mbega yemwe ndakigenda pe. Twaturutse Karuba tuvuye Karuba tujishasha ishasha naho barongera biranga tuja Isake, tugeze Isake naho birongera biranga tuza hafi. None ko tutasubira inyuma ngo tuje kureba ibintu twasize inyuma, ndacyo kurya ndacyo make n'amazi nuko yabona wapi, ndanaho kurara bendago twari kwabona ubufasha kuko turi bashasha. Madamu Furaha Bitetirwa ni umugore uri mu kigero cy'imyaka 34. Uyu nawe yahunze aturutse mu gace ka Shasha kari hafi mu birometero 10 n'umujyi muto wa Sake. Avuga ko yahunganye n'abana be 7, ariko umugabo wagahitanywa n'igisasu ubwo yahungiraga mu mujyi muto wa Sake. Mu gahinda kenshi uyu mugore avuga ko bitamworohera kubona ibyo kugaburira abana be kubera ubufasha butaragera muri iyi nkambi nshya. Ubuzima turimo gucamo muri iyi nkambi biragoye kubwiyumvisha utari muri iyi nkambi rwose. Reba aba bana banje bari ahangaha bose baricaye bategereje yuko mva gusabiriza nkabaha ibyo kurya, kandi muri ibyo byose nanjye ntaho mfite nabikura. Mbese buragoye. Nahunganye abana benshi, umugabo wanjye ahitanywe n'igisasu tugeze muri Sake dutekereza ko wenda ibintu biri buze kuba neza, ariko kugeza ubu nta kigenda. Abantu benshi muri twe ahangaha barwaye imitima kubera ibisasu byinshi. Mu cyumweru kimwe gusa izi mpunzi zimaze muri iyi nkambi nshya ya Kashakasha Bindu, ingaruka zitandukanye zirimo no gupfa kw'abaturage zitangiye kugaragara. Impfu nyinshi zirimo kugaragara muri iyi nkambi ni iz'abana bari munsi y'imyaka 18, dore ko nta nzego z'ubuzima zihabarizwa. Nubwo uyu mubare ari mwinshi, ntabwo twabashije kumenya umubare nyakuri w'abantu bamaze gutakariza ubuzima bwabo muri iyi nkambi. Madamu Nyirahabimana Odeta ni umwe mu bamaze gupfisha abana babo kuva bagera muri iyi nkambi. Izi mpunzi zirasaba amashyirahamwe atandukanye kubazanira ubufasha mu rwego rwo kurinda ubuzima bwabo ndetse no kubakingira indwara zirimo kolera, bakabaha n'ibikoresho bya ngombwa byagenewe kurinda malaria n'izindi ndwara zitandukanye ziganjemo iziterwa n'umwanda.
ubwo twateguraga iyi nkuru ntabwo twabashije kubona inzego za leta yewe n'iz'ubuyobozi bwa komisiyo y'igihugu ishinzwe kugoboka impunzi ngo bagire icyo batubwira kuri iki kibazo aba banyekongo bibaza. Ibyago impunzi zo mu burasirazuba bwa Kongo zikomeje guhura nabyo bikomeje kugenda byiyongera cyane mu nkambi zitandukanye zo mu mujyi wa Goma na teritwari ya Nyiragongo. Muri zo twavuga nk'iya Bulengo na Kashakasha Bindu ziherereye mu mujyi wa Goma, Don Bosco, Kanyarucinya, Rushagala na Rusayo n'izindi zitandukanye zose zibarizwa mu teritwari ya Nyiragongo. Ishyirahamwe ry'abaganga batagira umupaka Médecins Sans Frontières MSF mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru mu mujyi wa Goma mu cyumweru gishize ivuga ko kuva ku bitero bya M23 byuburiye mu nkengero z'umujyi muto wa Sake abantu barenga ibihumbi 180 bose bamaze kuva mu byabo. MSF yatangaje ko mu duce twakozwe n'ibi bitero abagera kuri 20% bagiye bapfa mu buryo butunguranye kandi butandukanye. Muri bo higanjemo abagabo n'abagore. Ibi bigatera MSF gutinya ko umubare w'imfubyi ushobora kwiyongera mu teritwari ya Masisi na Rucuru kurusha utundi duce twose two mu burasirazuba bwa Kongo. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma. Tusikilize sauti ya Amerika. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima riravuga ko abagore bagera hafi ku bihumbi 604 basuzumwe ubwandu bushya bwa kanseri y'inkondo y'umura mu mwaka wa 2020, abarenga icya kabiri cy'umubare bahitanywe nayo. Iyo kanseri bita rwicaruhoze iterwa n'ubwandu bw'udukoko twandurira mu mibonano mpuzabitsina. Bwinshi mu bwandu n'imfu zitewe na kanseri y'inkondo y'umura bigaragara cyane muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Muganga Tafadzwa Zinamarira ni umuyobozi uhagarariye umuryango ICAP wo muri Zambia. ICAP n'umuryango mpuzamahanga ufite icyicaro muri kaminuza ya Columbia muri Amerika. Murabyumva mu ijwi rya mugenzi wacu Eric Bagira ubusa. So cervical cancer is one of the most understood. Kanseri y'inkondo y'umura rero ni imwe muri kanseri ziganje kurusha izindi ku isi. Mu by'ukuri ikintu cya mbere gitera kuyirwara ni ukugira aho uhurira kenshi n'udukoko twa virusi twitwa human papilloma virus HPV. Virusi ya HPV yo ubwayo ifite amoko yihinduranyije ari hagati ya 16 na 18 afatwa nk'ateza ibyago byinshi byo kurwara iyi kanseri. Usanga rero iyi virusi yandurira mu mibonano mpuzabitsina, kandi mu busanzwe ubudahangarwa bw'umubiri ubwabwo buba bushobora kuyirwanya iyo ikiri mu byiciro bibanza. Mu by'ukuri nta bimenyetso igaragaza ibyo bishimangira impamvu yo kwisuzumisha bihoraho. Icyakora bitewe n'urwego indwara igezeho, abagore bashobora kubabara mu gihe bakora imibonano mpuzabitsina, kuribwa mu kiziba cy'inda, bashobora se kuva bidasanzwe, kuva cyane mu gihe cy'imihango, bashobora no kuzana ururenda bidasanzwe. Hari zimwe mu mpamvu zishobora gutera ibyago byinshi byo kurwara kanseri y'inkondo y'umura. Ibyo birimo kugira aho uhurira kenshi na virusi ya HPV. Gusa hari n'izindi mpamvu z'inyongera nko gutangira gukora imibonano mpuzabitsina bakiri batoya ku bana b'abakobwa, aho aba bari mu byago byo guhura n'ubwandu bwa HPV bikanabaviramo kurwara kanseri y'inkondo y'umura. Ikindi, ubwandu bwa virusi itera sida nabwo n'indi mpamvu ikomeye ishobora guteza ibyago byo kurwara kanseri y'inkondo y'umura. Abagore babana na virusi itera sida bafite ibyago byikubye inshuro 6 byo kurwara kanseri y'inkondo y'umura ugereranije n'abadafite iyo virusi. Rero mu bijyanye no kwisuzumisha hari uburyo buhoraho bwifashishwa yewe no mu bihugu bifite amikoro aciriritse. Ubwo ni uburyo bwo kwisuzuma hakoreshejwe acide acétique. Hanyuma kandi hari ubundi buryo bwo kwisuzuma harebwa uturemangingo fatizo bakunze kwita pap smear. Kugeza ubu kandi dufite uburyo bwo gupima virusi ya HPV binyuze mu turemangingo sano DNA, ari nabwo buryo bushya bugezweho bunatanga ibisubizo byizewe cyane kurusha gusuzuma hakoreshejwe amaso. Ubu bufasha gutahura utubyimba duto cyane twa kanseri kurusha ubwo gusuzuma n'amaso hifashishijwe acide acétique. Hanyuma kandi mu bijyanye n'ubuvuzi, ahagaragaye utubyimba tubanziriza kanseri hari uburyo bwo guhita tuvurwa ku kanya. Muri ubwo buryo hari nk'utwitwa lip bwo kubaga utunyangingo turwaye.
hari kandi ibyitwa kiriyoterapi, aribwo gukoresha uburyo bw'ubukonje mu kwica utunyangingo twa kanseri. muganga Tafazwa Zenamarira, umuyobozi uhagarariye umuryango ICAP muri Zambia, mu ijwi rya Eric bagira ubusa. Nshuti mwari muduteze amatwi, turabashimiye ko mwahisemo radiyo Ijwi ry'Amerika. tubararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano kuri radiyo yanyu. Kuri mikoro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma. Amahoro n'amahirwe kuri mwese.